Makoini koraki ketauroi ndege metagumi inanon arrawe tayo anao ni kami kami kam na pera ni meul aro natang aranda meu monipe aran sinau to kani kai titan auri ni meu opi no kawa ki pananga panau tutana dreita i metaru kekiek tukuran tan na panara ni kakaitau an karabarapa na koimi kirisan ni katolika yon kiripesa no dreita ki tokorak aki anga na bepe ni popok na koila nanga ay katas anara ni kakaitau an karapain kami Norakin na niputok tiki ibukin pokara o manila kila yanon nartay daily tukuran dami yon PC nan nami popok ngay ka koro nanon arakiki ki marakanta ninga ibukin ikakan ismayan anadewit itoya arewitay abiti taru inanon tinakwa yatap sekarang para bos kakaita unata deitaki nami taro o mi potok na mi tangira kasnori inanon nartay kekiyek ambasinda pa ibukin ain kapeni ami tangira o mi taro pasinora tokora timerum ita konomak inanon spangara ata kawak ari smene inanon tay Stena tuan, tagira, ami poka, nami tataru, ay punta kia, oin kora, nami popok, ami tataru, ay ano kona, ito koroa, nanon narakanta ninga, naspangara, asmena inanon ang tatayo. Kaya wakan ti Christmas sa dili kaya po, yaritay na panay taru, katikiroy, nanga, Kameuri, ahora katikiroy na pena ko yumi na nusu ay kakokoro. Inanon pungyakin na sa kameo ay akando ko. Ambasin na ba? Arataro na ben tayo na ko ibugimi ay bukia mi usu ni kapene. Kamnanga nagi titay meto. Tokora inanon sa pangami na mipe sa katokara pero ay karesa ay teswa titami tenas titami yaroy. Merry Christmas and Happy New Year in advance. Hamdap.